umdlalo wabo kube umdlalo kaMthandeni noKhuzani muhle bafowethu but lento leyo bafethu ukuthi uthathe ingoma yomuntu uyenze ijoke umuntu fethu ohlale phansi wacubungula wabhala ebese wena uzoyenza ijoke wathi umgube ijoke uyenze ijoke bafethu lento bafethu imbi bafethu futhi inina balandeli namandla lento leyo ukuthi na nikhuzeni isihlava esibi lezo bafethu khona umsunu kanina othi ena nina mhla 1 lento niyikhuza njengobani njengomsunu kanyoko siyikhuza njengomsunu kanyoko lonto futhi uyazi uyifakela ekhanda lonto isihlava esibi siyasikhuza asiphele lonto iyabheda bafethu yabona angibonanga ngomgibelo obuza lawo masimba bengizomphendula nalokuthi nje ngomgibe into kumele siyicele mfethu before vele into izifike ekuthenini asiyikhuze uyabona nje noma sasingekho bafowethu sasingekho kodwa ke ababe khona ababazi bayasho ukuthi ingoma eyagcina ifana ebhova nendidane khona omunye wayivuma endaweni la kujatshulwa khona kanti kunezilaleli zomunye yayisipuntshuka kanjalo leka sweet ifuna into siyikhuza ukuthi bafethu akungabi nabantu abalapha phezulu emsebenzini wabaculi abazothatha umsebenzi wabanye abaculi bewunikeza abanye abaculi wrong lento ukuthi akufanele iyenzeke ngempela nje abantu babona lento ngathi i-right kangakanani kodwa nje ayikho right bafethu ngoba omunye umuntu iyamlimaza osweet bafike basafuna ukunabe emculweni ukuthi besebenze bephambili sekufuna betheneka amandla into ofuna siyikhuza nje le lonto isikhuza njengobani udakiwe nje umgibelo lo udakiwe ngoba ngimbona hayi bafethu ayiphela leyo nje bafethu nje it has to come to an end bafethu asiyifuni bafethu isihlava esibi namhlanje bafethu nayo insizwa ebekwina soyisendela imali yayo ngiyafisa ukuthi lo live iphume imali yayo isitholile imali yayo isisebank yona nto bafethu esiyenzayo enhle leyo kumaskandi esingabheke inzuzo futhi ngayo kini msunizi nje yabona ekisikufuna kunina ukuthi nina nikwazi ukuthi niyodlala ingoma zabaculi ku YouTube thuthi kumculo niyeke laba abakuzana siguda mfowethu udliwe siguda nangu siguda lapho uRoji udliwe ngosama usiguda ama comment akhe amphika abona uRoji uhlekisa ukuthi uRoji hayi ngeke bafowethu nje ngeke bafethu la bafethu sisebenza ngama likes thina bese sitomula umuntu onama likes amaningi bafethu uyawina kuwina umuntu wakanongoma futhi for the second time kuwina umuntu wakanongoma bese nithi kukhona connection lutho bafethu unongoma uyazenzela bafethu uMandlakazi useyintweni bafethu uMandlakazi uyilento empeweke angeke kuwina umuntu bantu bala ungafa abo nje sizoyikhipha phela next week Friday so ke sibona ukuthi okuwina umuntu bantu noma iJozini khohla ngeke unongoma bafana nje yabona is that thing on top of the cake lesikhathi kade ufaka ingoma kaMdumazi nomjolisi kwawina ubani ke lo viki angisakhumbuli ngangekho oh kwakwini lapho kwakwini uMdumazi lapho ke kwakwini enyisha nje lapho ke angikodwa kusiyo yakwanongoma futhi akusiyo yabantu hayi kuzwa kahle nguzwa kahle la ama comment lapha na ngiyawabona lapha cha bafethu ningaboni si relaxile ngokufaka imali uma shiye intombi vele umuntu enhlezi no moderator wethu sizoyifaka nje imali yakhe laba abanye suke siphutha ukuthi angazanqanyukelwe yi-network sizoyifaka nje kodwa khona sikhona la ku live cha bafethu okufaka abaculi i-top 3 akayicelela umculi ithina lesihlala usibuka ukuthi bapha abaculi singabathatha ngiyabona nje ama comment la ukuthi athi acela ubani next week asenze kanjalo senza nje ngoba sisuke sibona ukuthi kufanele sikwenze hayi ukuthi umculi usibize eceleni athi phela aningiphinda noma aningifaka cha akubi kanjalo eyasezulwini kambe yakuyawina kabi ubhuti umagolide sayitshele ukuthi hayi usewinile ngikhothi ezinye insizwa manje uyithi nje mina ngikhothi udali kuphela mina hey ungizwile ngisuza kodwa wethi spoon washo awukahlini manje usuwenza nathi lapho umgibe manje usuza phambi kwesweet phephisa futhi ka umsuzo nje wemfuka mhlongo exolane mfowethu uvele wafika ndoda hey wathi umsweet wathi hayibo yini manje le
bengithi nguye cishe ngabuza yathi wenzani sweet manje. Naye vele usweet ukepable vele ukusuza nami umuntu uyambheka vele naye indlela akhe ngayo. Hawu. Hayi akutshela wena hayi khona hayi ngeke hayi Hayi cabanga ukuthi use confirm umashiya intombi ngale kodwa sengiyiphushile. Oh, nanso ke. hey yangena kwajabula. Hawu, isaphi singaka? Hawu. Awu madoda. Hey, Awu. cha uNkulunkulu mkhulu yazi namhlanje beniqeda nje ukukhipha imali yelokhuzana laphana. Yedibha lapha emakhaya beniqeda nje ukukhipha imali engango 300 yedibha lapha emakhaya ngoba nje sekuzongena le mali manje cha uNkulunkulu mkhulu. No. Wena mgcina bethu abantwana beyolalela isweet awuzwe nje. Street mfowethu wherever you are mfowethu ngicela wazi ukuthi na lentombi yakho mfowethu eyisishosha mfowethu wazi ukuthi mfowethu cha ngiyakuthanda nami nayo mfowethu ngiyakuthanda mfowethu kakhulu. I love you sweet angazi mina sizwa isilungu mangithi I love you mfowethu. Ngiyakuthanda phela. Bafethu isweet liculile kodwa bafethu bayabona nje. It's